tangan ke atas yuk. Areke panggih sakali, areke ngobrol sakali, areke bareng sakali, langsung pokok arkening kali panona, arkening kali pipisna, arkening kali pipina, langsung pokok areke diajak keseri, areke diajak bareng, areke diajak aja, langsung pokok dola doli si mojang seksi lupa panggil boy kamari, dola doli si mojang seksi lupa tanya boy kamari. Spesial ya, mau ke kadang sutisnanya berujung mancet tugas. Areke pagi sakali, areke ngobrol sakali, areke bareng sakali, langsung kita bisa. Areke diajak keseri, areke diajak bareng panggil, areke diajak aja, langsung pokok dola doli si mojang seksi lupa panggil boy kamari, dola doli si mojang seksi lupa tanya boy kamari. Parawan nyorangan lempang di jalan, arek nutur bentuk kangen, neneng centil etana bergoyang-goyang, awas ayah mama paduli dapur, akang teh lanang anu berpikiran sehat, ayah resep ayah cinta, rahasia montong cara Romeo, awas ayah mama paduli dalmogo. Ya, bang terakhir di interval anu kahiji pangitanya ini sambung deui di interval anu kadua. Asik norangan lempang di jalan, ae si eta mah teu nyawer, neneng nyentil etana bergoyang-goyang, awas ayah mama paduli akang meh lanang anu berpikiran sehat, ayah resep ayah cinta, rahasia pahajat montong cara Romeo, awas ayah mama paduli dapogo. Ya, nanti disambung kembali di interval anu kadua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.